Ovo je projekt Taste of Croatia, aplikacija za iPhone. I ona izgleda ovako nekako. Kad je pokrenemo, prvo će nas pitati da li želimo obnoviti svoje podatke. Sad ću reći da ne, samo da bi vidjeli kako izgleda. Znači, recimo da je na serveru nešto brisano ili dodano novo, ili da nekim slučajem je nešto promijenjeno. Znači, kad stisnemo obnavljanje podataka, to će se sve sinkronizirati sa serverom. Recimo ovdje imamo restoran Lažni Špiček koji na serveru ne postoji. I kad napravimo sync, u stvari će ga ta operacija izbrisati s ove tablice. A također i ovaj restoran Gabreku 903 se u stvari zove Gabreku 1929. I kada na serveru vidi da se on zove Gabreku 1929. on će ga updateati u to. Pa ajmo pokrenuti ponovo aplikaciju. Inače, ovo pitanje se pojavlja samo ako imamo dostupan internet preko Wi-Fi-a. Onda će nas pitati da li želimo refreshati svoje podatke. I evo, podaci se refreshaju. I sad možemo primijetiti da Lažnog Špičeka više nema, a Gabreku se zove Gabreku 1929. Uglavnom, to je to. Što se tiče aplikacije za Android, vrlo je slično, samo što ovdje postoji navigation bar, što je uobičajeno kod iPhone-a, da se koriste takvi nekakvi elementi. Evo, recimo sad se na tom navigation baru nalazi link na mapu i na web stranicu, što je na Androidu bilo riješeno sa gumbićima dolje kojih ovdje nema. Nego je to ovako, znači recimo ako stisnemo na web, dobit ćemo Taste of Croatia web za Špičeka. I to je to. Da, jedno još što je možda bitno napomenuti je da sada kada uđete u aplikaciju će vam po udaljenosti u kilometrima sortirati podatke. Znači više nije da je razbacano, nego gdje god da se nalazite uvijek su vam podaci sortirani prema udaljenosti od vaše sadašnje točke.